Hallelujah, hallelujah. Ndi Christina Coleman. Nkuko bisanzwe ndaje ngo tuganire, dukora akaganiro. Hallelujah. Reka rero twiragize Imana. Mana ndagushimiye undi munsi duhaye wo kumva ukuri, wo gusobanukirwa. Ndagusabye Mana ngo nkuko usanzwe ubigenza uze ugenderera ubwoko bwawe ukunda cyane. Hallelujah. Ndagushimira kandi kuba warampagurukije ndetse nkanareka ibintu byinshi navugaga mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo muri iki gihe ugutabarwa ari ngombwa ku banyarwanda kugira ngo nkubere ijwi. Nuko rero Mana vuga, kora. Hallelujah. Reka nkubere igikoresho, ukore icyo ushaka cyose. Munyarwanda aho uri ndagusuhuje kuri uyu munsi mwiza, umunsi mwiza. Nubwo ibintu bitoroshye ubu ngubu tuvugana, hari abantu bampaye amakuru ko hari abapasiteri bamaze kwica, bamaze kurimbura. Hari bisi yarimo abantu benshi babera, hapfiramo abakristo abera 19, 11 bararokoka. Ubwo rero bakomeje kwica abantu, bakomeje kunangira imitima, ariko nuko bimeze. Imana izakora ibyo igomba gukora. Muri aka kanya rero nagira ngo tuganireho gakeya. Hari ibintu byinshi biri kuba tuzi ko mu cyumweru gitaha Secretary of State Blinken azajya mu Rwanda. Ntabwo ari ibintu bisanzwe ko Secretary of State ajya mu Rwanda, ariko agiyeyo kubera ko ibintu byageze kuri. Hanyuma hagati aho ngaho hakaba hari n'amakuru ya MONUSCO iri kuva muri Congo. Uyu munsi bahambye abakongore benshi bishwe na MONUSCO. Ubwo rero nagira ngo tuvugane ku kintu cya MONUSCO. Uyu munsi turi mu masengesho, nasangiye na bene data uburyo mu ijoro ryashize ijwi ry'Imana ryaje nkaryumva. Dore ko ijwi ry'Imana ryaje riravuga ngo natangije Serwakira. Ubwo rero numvise ijwi ritangira kunsobanurira. Uti gute? Hari ukuntu najyaga nibwira ko MONUSCO ari ngombwa ko rwose itahava yiruse, ifata igihe ikabanza igahererekanya, ariko si ko Imana yabinyeretse. Imana yambwiye ngo se ngo kugira ngo ziriya mvururu zibe na MONUSCO byagenze biti? Ese ni imvururu gusa? Ese ni ibintu gusa biri kuba, cyangwa ni njyewe wabigizemo uruhare? Ndavuga nti Imana niwe wabimenye. Imana itangira kunyereka ukuntu yatangije kuzana umuyaga wa Serwakira. Serwakira ni iki? Ni umuyaga ukomeye, tampete itabaho, iza igasenyura amazu, igatwara amabati, amazu igasenya, ikarandura, ikagurukana, ikaba yajugunya nko mu kindi kirwa cyangwa ahandi hantu. Imana rero irambwira ngo ibibazo byo muri Congo, ibibazo byo mu Rwanda irabizi. Ubwo rero yaje gukora. Ntabwo suzi ko byanditswe ko igihe Imana yazaga ku musozi wa Sinayi, umusozi wa Sinayi, kuri Sinayi navutse ahantu irwankuba, twari dufite umusozi twitaga kuri Sinayi, niko twahitaga. Wari umusozi umeze gutya, kandi uwo musozi nawucaga buri munsi ngiye ku ishuri, tugenda n'amaguru, turi kubira ibyuya, duhayikinga nyine biteye ubwoba. Imana rero ije ku musozi wa Sinayi mu gihe cyahise, uwo musozi wose waratigise, uratigita. Imana rero no kuvuga ngo yageze muri kariya karere k'iwacu.
tekereza, reka dufate umwanya gatoya dutekereze. MONUSCO iza muri Congo, narindi kureba ese yagezeyo ryari. Batubwira ko yageze muri Congo mu mwaka wa 2010. Yari ije gusimbura undi mutwe wa ONU wari uhari. Noneho MONUSCO ije mu mwaka wa 2010, reba igihe bahamaze, niryari abantu batapfuye Congo, niryari batasahuye Congo, niryari gupfa byahagaze. Reba byonyine ntihashize igihe kirekire ambasaderi wo muri Congo, wo muri mu Butaliyani mu gihugu cya Congo, baramwivuganye kandi bamwivuganye hafi y'ahantu MONUSCO iri. Hanyuma intambara ya M23 yongeye kuzamuka, baraza baravuga bati, MONUSCO iravuga ngo ntabwo twahamya ko ari u Rwanda rutera Congo. Ngo icyo twavuga cyo ngo nuko ngo iyi ntambara ubona atari abaroberi, urabona ari abantu bafite ingufu, urabona ari abantu bafite imbaraga. Ntibigeze berura ngo u Rwanda rwateye Congo. Ariko se ninde utabizi ko u Rwanda rwateye Congo? Nababwiye ukuntu umwana umufata ari kwiba, ari kurya, ukomaza mbese wagize gutya akavuga mama no, ntabyo nafashe, ntabyo nakozeho, kandi wowe ubizi kandi wowe uri kubireba. Ni gute se inkotanyi zitabona ko isi yose imaze kumenya ukuri? Kuki batamenya yuko bya binyoma igihumbi cyabyo isi yose irabizi? Byaba byiza rero ubu ngubu inkotanyi zihinduye strategy yazo zikajya zivugisha ukuri. Mwumve mw'abantu mwe, aho muri hose mumenye ko ahantu isi igeze ubu ngubu, uzajya uvuga ikinyoma kize gisubira inyuma kikwice kikurandure. Mwa nkotanyi mwe, niba mushaka kubaho, Kagame niba ushaka kubaho, iga ukuri. Tukujyane muri ABC school tukwigishe kuvuga ukuri, twabikora. Ariko nuvuga ikinyoma kiraza kigire gute? Kiraza kikurandure, kigukubite hasi, kikurangize, kinakwica. Noneho MONUSCO iraza ivuga ibintu bitamuha agaciro, abantu bari gupfa iburyo n'ibumoso. None ejo hashize inama y'aba UN experts, abo ni nararibonye, baraje bakoze raporo, baravuga bati u Rwanda ruri gufasha M23. Ni kimwe nuko bavuze ngo u Rwanda ni rwo M23. U Rwanda rubaha intwaro, u Rwanda rubaha logistics, u Rwanda rubaha ramforo, u Rwanda rubafasha gufata uyu mujyi ahangaha n'aha. Nukuvuga ngo UN iri gutanga raporo ebyiri zitandukanye. Kubera iki? Kubera yuko MONUSCO ni organization iri corrupted. Bararya ruswa, bararya korutani, bararya zahabu, barahageze barashisha, barahageze baryoherwa n'amafaranga. Wenda abato muri bo baba batabizi, ariko bandi babakuriye bo hejuru, bariya baje ari abakene babaye ababosi bakomeye, kuko barakorana n'u Rwanda, kuko barabona zahabu, barabona kuri zahabu. Wenda zahabu niba yinjiye mu Rwanda bakagenda bayihishira, baravuga bati nitubahishira muraduha 1/5, muraduha 10%, murabigenza gutya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umurimo Imana ije gukora mu Rwanda ntabwo ari umurimo aho izaza ihishira kanaka, ihishira abantu runaka.
Imana ije gukora umurimo ukomeye muri kariya kagari. Ni umurimo wera, ni umurimo uzaba urimo ukuri, ni umurimo uzaba utarimo kuzarira, confusion, utarimo ibinyoma. Imana ije gukubura. Ubwo rero twebwe muri gahunda yacu tukaba twakwibwira ko Mana wahagaritse M23. Oya, Imana ntabwo ihagarika gusa M23. Imana ije gukiza ikibazo ihereye mu mizi. Ihereye mu mizi. Ni ukuvuga ngo Imana irareba umutima wa buri muntu. Ninde uri ku isonga ry'ibi bintu? Uwo muntu uri ku isonga ntarya rimenge, kuko Imana ije kumukuburaho. Imana ije kubonana nawe. Imana ntabwo igiye kuza ngo ivure ibimenyetso by'indwara. Indwara ntabwo ije ngo iguhe umutwe uvura umutwe, igwe paracetamol. Imana ije gukuraho igitera umutwe, ije kukiranda. Ni ukuvuga ngo Imana izi buri muntu wese. Umuntu wicara akavuga ati reka tugende tujye gusahura Kongo, Imana iramuzi. Uwo ni Imana, Serwakira Imana iramuziye. Imana iricara ikareba iti ariko iyi MONUSCO nayo kumbona yarinjiye mu muzi w'ikibazo. Imana rero ikavuga iti na MONUSCO nayo nje kwikuraho. Ubwo rero twe tutabisobanukiwe tukagira ngo abanyekongo bari kwigaragambya, ariko burya Imana yamanukiye muri Kongo, ica mu bategetsi babo, ica muri bariya baza kwigaragambya, iravuga iti mwabantu mwe ngiye kubagira ibikoresho by'Imana, mugiye kunkorera, mugiye guhaguruka, mumvugire, mundwanirire. Nuko rero baraza barigaragambya, nubwo habaye ibitambo, ariko biriya niko kugenda kwa MONUSCO. MONUSCO rero nta kindi kikuyeho, ni Imana ije muri Serwakira yayo. Ariko Imana ntabwo iziye MONUSCO gusa. Imana ije cyane cyane ku mizi y'abafasha MONUSCO. Ni ukuvuga ngo Uganda n'u Rwanda bitonde cyane, kuko iyo Serwakira iraza ikubure, iraza wige uko Serwakira ikora. Iyo ni Serwakira nziza y'Imana, izaza igatunganya igihugu, izaza igatunganya akarere. Ko tubona ko ibintu ari uko bimeze, ni kino naho twakora. Bene data, abanyarwandakazi aho muri hose, nimwiyeze, nimuhitemo Imana, nimwitandukanye n'ababesha aho bava bakagera, mwitandukanye n'abantu bamena amaraso, mwitandukanye n'abantu baza kubatata, mwitandukanye n'abagambanyi, mwitandukanye n'abacura imigambi, mwitandukanye nabo, kuko Serwakira izaze kubite, izi kocore itwari. Nuko bimeze. Ntushobora kumenya uburyo Imana ikomeye, ntushobora kumenya imigambi Imana ifite, n'imigambi ihanitse. Twebwe nk'abana b'abantu tugasenga gutya, ariko Imana yavuga ngo ya ndaza nkureho ikintu cyose kiri corrupted. Murabona ko iriya nama y'aba UN expert bo ntabwo ari corrupted cyane nk'uko abandi bari corrupted. Muranibuka yuko mu gihe cy'imyaka yashize bariya ba UN expert nibo baje bagakora ubushakashatsi, bakarangiza bakavuga ngo hari ubwicanyi bwabaye muri Kongo, babwise mapping report, aho bavuga ko abantu barenze miliyoni 5 zirenga, ndetse hagati ya miliyoni 5 na 12 bashaka kuba barishwe. Abantu hagati ya miliyoni 5 na 12, kandi bagatunga urutoki u Rwanda, bagatunga urutoki imitwe myinshi. Iyo mitwe myinshi ikorera ndi, iyo mitwe myinshi ni imitwe ikorera Kagame. Kagame afite imitwe myinshi y'ingabo,
Imana ariko irabizi. Serwakira y'Imana iraje. Nshobora kuba nafite detail uko Imana izakora, ariko nababwiye ijambo ry'Imana. Nimwitegure, serwakira y'Imana yatangiye. Kandi n'umurimo uzabaho wihuse, n'umurimo utazahagarara kugeza Imana irangije. Niyo mpamvu buri munsi usigaye ubona mu binyamakuru haba habaye iki, haba habaye inkuru. Dore nk'ubu ngubu mu minsi 3 ishize bari kwibuka jenoside yo muri Kongo. Ibyo nabyo bituma abantu bahaguruka bakagira umujinya wera mwiza. None umunsi ukurikiyeho bati twagiye guhamba abantu bacu bishwe na MONUSCO. Umunsi ukurikiyeho bati raporo ya UN expert yasohotse. Ubu ngubu nta boring day izongera kubaho. Buri munsi hazaba hari inkuru zishyushye. Abanyamakuru mugiye kubona akazi kenshi. Abanyamakuru hari niba mukora amafaranga mugiye kuyakorera. Ngaho rero nimugakore, ariko mwibuke muvuga ukuri, kuko umuntu ugiye kujya mu byo kubeshya. Niba ushaka kubaho mu minsi iza, umuntu uvuga ukuri kandi wirinde ibitutsi, kubera ko namwe mutukana. Tampete y'Imana izabageraho. Serwakira y'Imana ntizabasiga. N'abandi mukora ubutasi n'ubugambanyi n'ubwicanyi, serwakira y'Imana ntabwo izabasiga. Iki rero ni igihe cyo kwihana. Ni igihe cyo kwihana. Ni igihe cyo kwihana. Reka dusenge. Imana ishobora byose, tuzamuye imitima y'Abanyarwanda kugira ngo ibe imitima ikunze kwihana. Kandi Imana uri kuvuga yuko, uri kuvuga iki? Uri kuvuga ko ubutabera nyabwo buje. Ubutabera buraza kuri MONUSCO, ubutabera buraza ku Banyarwanda, ubutabera buraza muri kariya karere kose. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wabaye corrupted akagenda mu buryo bwo mu mwuka, akajya gusambana n'abicanyi mu buryo ubwo aribwo bwose, Imana iraje ishyireho ubutabera bwayo, kandi izabikora vuba. Ubundi buhanuzi mubyumve mubimenye. Imfungwa zigiye gufunguka. Imfungwa za politike, imfungwa zafunzwe kubera kuzira ukuri. Imana ije kubabohora. Nta nubwo muzamenya uko byagenze. Muzabohoka mu gihe cy'umwaka kije. Guhera uyu munsi mu gihe cy'umwaka, imfungwa zafunzwe zizira ukuri zizafunguka. Ababafunze babaziza ukuri, babaziza ishyari, babaziza ibindi byinshi, amoko, amadini, abo ngabo bagiye kugorwa. Mwibuke yuko hazabaho Arusha ya kabiri. Ndangije mvuga kuri iki. Hari abantu basizoye bati ikihebe Rusesabagina. Imana iti mugende mwigishe abantu. Koko ubu ngubu tuze kubigisha nkaho turi muri kindergarten. Tubabwire tuti ikihebe ni ikihe? Ikihebe ni umuntu uza akica abandi bantu. Ikihebe ni wa wundi uza agafata ikamyo akagenda agahondagura amavatiri akica abantu akabamara. Ikihebe ni wa wundi uza gushimuta. Urugero nabibabwiye kuri Facebook. Paul Rusesabagina yarashimuswe. Umuntu washimuswe nta na rimwe ashobora kuba ikihebe, ahubwo uwamushimuse niwe kihebe. Nuko rero iyo muhaguruka mukavuga ngo ikihebe, ngo Rusesabagina, ngo Blinken naza, ngo tuzamwereka ukuntu ikihebe, oya, mwabanje se mukereka Blinken abantu mufungira mubaziza ubusa. Mwabanje mukerekana kuri Secretary of State abantu muniga, mwarangiza mukabashyira mu biti mukavuga ngo biyahuye. Oya, uko kugomba kuvuga.
ukuri ni kuvugwe. Nawe munyarwanda uri haba hanze imbere mu gihugu urimo, ugomba kwatura ukuri. Mwabanje se mukamwereka raporo z'abantu mwicira mu bitaro, mukaza ngo nimumwenyure ngo tugiye kubapima ngo coronavirus, bakayura mugateramo imiti yabo, ejo umuntu akaba arapfuye. Babandi mwicira muri za parking lot, babandi ko ahubwo mwebwe muri gukora genocide. Mwabanje se mukamubwira muti twebwe turi kwica, turi gukora genocide. Kandi dore igihe kiraje ubwo mwankotanyi mwe muzishinja, muzahaguruka mukishinja. Hari umuntu uherutse guhamagara David Ndahayo, ariko uriya David nawe Ndahayo ndamubabwira, uriya n'umusoda w'Imana, uriya n'umusirikare w'Imana, uriya n'umukozi w'Imana. Nubwo mwirwa mu museka ngo ni ikigoryi, uriya ni ikigoryi cy'Imana. Uriya n'umusirikare ukomeye mu bwami bw'Imana, ni umuntu ukomeye, afite icyicaro hafi y'Imana, afite throne nahita ngo iki afite intebe y'ubwami. Uriya mu isi y'Imana ni umuntu ukomeye. Hari umuntu uherutse kumuhamagara ati nitwa Frank Mugisha, aramwibwira ati nariye amafaranga 240 by'amadolari nyirya abantu bari muri diaspora, arivuga rishinja byose. Imana iri kubinyereka ngo nategetse amadayimoni amurimo kuza kumena amabanga yose. Igihe kigiye kuza ubwo abicanyi, ubwo abagizi ba nabi bazahagara hariya bakishinja. Barangiza kwishinja, abari mu bucamanza bakavuga bati so there, nta kindi twongeraho, nimumufate tuzamufunga imyaka 45, nimugire gutya. Icyo gihe kiraje. Ubwo rero twari turi kubabwira ngo ese ubwenge koko bwaracuramye neza ku buryo mutazi ikihebe wariwe. Ikihebe n'abakora ibikorwa guverinoma mu Rwanda iri gukora. Ubwo rero igihe cy'Imana kirageze. FPR uri mu minsi ya nyuma, ariko ikibabaje nuko no mu minsi ya nyuma ukomeje kwandavura, ukomeje gukora ibibi aho wakwihannye. Ihane kandi bigire vuba, kuko agahe gasigaye ni gatoya. Bya bindi byose byahanuwe bizasohora, bya bindi byose mwabwiwe bizaba. Abanyarwanda barishwe cyane, kandi abo mwanga, abo mwishi niba bari mu bwami bw'Imana, aho mwebwe mutazakandagira n'ikirenge, aho mwebwe muzifuza kuba babandi mwicaga, aho muzifuza kumva ijwi rya Kristina mukaribura, ijwi riza rikababwira ukuri. Mbe bantu mwakwihannye, mbe muntu wahagaritse ubwicanyi. Uziko mu mwaka w'2018 ngira ngo nafashe umwaka wose mbwira guverinoma yo mu Rwanda, mbwira Kagame ngo thou shall not kill, ngo itegeko riravuga ngo ntuzice. Mubwira nti rero hagarika ubwicanyi kugira ngo ibintu bigende neza, usaba imbabazi abanyarwanda, ariko ibyo ngibyo ahubwo barushijeho. Ubu rero Imana igiye kuza, mugiye kwibonanira nayo, hagiye kuba ibintu bikomeye. Abantu bose bafite imbuto mbi muri bo, Imana igiye kuzabigizayo, so kuzabigizayo ahubwo izabashyira hahandi haba kurira no guhekenya amenyo. Umuntu rero ufite umutima muzima niyihane, kuko Serwakira y'Imana iraje. Azaba ari umwuka w'Imana umenya aho buri muntu wese ufite imigambi yo kugira nabi, yo gusahura, yo kwica no kurimbura, ari izaze mukuremo ngo ba imujugunya hahandi bahekenya amenyo iminsi yose, igihe cyose,
guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba, guhera ku mugoroba kugeza ku gitondo. Ubwo rero nanje kubabwira ibyo ngibyo, ni mu mwitegure serwakira y'Imana iraje. Mwakoze kubana nanjye, tuzasubira. Nimugirirwe neza, muri abantu b'agaciro, muri abantu bakomeye, nimwihangane, nimufatanye, mwizere, musenge, Imana ije kudutabara. Murakoze.